Tukirekana na ripoti ya Mureithi waba tutagere ripoti ingi ara seneta wa county ya Meru Kadhuri Murongi urekinyano munini wa speaker ndene bunge ya senate nethiro akiriungira thoko ya Mwichione ireri ndene gicigo bunge ge South Imenti thoko ira ya rugurirwe ni Rais William Ruto kiri ndionga yawe ndene county ya Meru mwaka muthiru. Kuringana na seneta ozo naugite ati agatigira na kuriungira miradi yonthe iria erekete kurugurwa ni thirikari ya Rais William Ruto aza ndene county ya Meru. Jeff Wagutuma nethiro akithingatana na seneta ozo na gutubanganira ripoti una njira intariro. Nawe seneta wa Meru Kadhuri Murongi na orane munini wa speaker kiri mbunge ya seneti arua na aliungite kiri thoko ya Mwichione thoko nayo yambiritwe ni President William Ruto kiri ndiunga yawe ya mwaka muthiru. Akiaria na kameme ka Meru TV augite nandi akethira akiriungira mirandi yonthe mathoko nayo yambirite ni mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto. Ni hapo ya rais wetu wa Kenya kuona ore ngugeje ikinyite na ibo kurikana itware aja rira twejire gwikira igare musingire ari nyumare na twarugura twa nguwene ambiri na kweli naro ekuruketa Mwichione no gutambua Mwichione re ujwe na maendeleo na Mwichione te Mwichione zozo wale atubandaja rwe Mwichione jwetete na mbere zaidi si kweli ibo kuona Mwichione jo kuona sura njaga kugwerwa monono ntungugeje ikinyete 80% 80% beginning kwero in the next 30 days tuko 30 atokuga mweri jo etano dokweje ikethera erugori negeta na mbere koro betete na mbere ESP market wamefurahi si ni kweli. Nishukuru wale vijana wamefanya kazi hapa. Wakati tulikuja hapa tulisema vijana wa hapa Mwichione, vijana wa Igoki wapewe kazi hapa. Like hapa Meru nitazunguka kila mahali kuna soko kama hii. Boko mya kama chege ni kwambirwa Kinyoni ndilo ni MP wetu leo na betekane area thoko une wetate ni kwambiri. Inge ni enderete na ala kugwitwa Kirua ngeta no rojo mbete Mekindori mbete Kianjai ni kwambiria mbete Mudhara mbete Kangeta mwanka Mawa tukiona ngugeji cha national government under the patronage of His Excellency William Samoei Kingi seneta ujo na kugajaja ni matunda ja kura iria nkuru iria Meru baumira na namba nene na kwiringa mwaka jwa 2022 ngogeje bokuona eje ne ngoge kurira bwaringire 2022 aja Mwichione bwaringire William Ruto kura chonde cha president babo te kurona kabisa nte gwete gyarona kinya ithano so kurira twaringire 2022 ichoto kuri wathaiji ibo kwerawa na totomba kuma ke thirikari atothurite no ntono ina mogata jwae jweto thaiji kwa hivyo irazima twethero tochanuki tukurewa thokote ukweri kwebinge bokenda ke thirikari iriko oyeu nare bakiaria na bwakari bantura iji ya Mwichione kinya bobone ni gikeno kiao na kinya kuga bageta na mbere kugwata mbaru President William Ruto. So sisi watu wa Mwichione tunaweza sema tumepata matunda ya national government ama hatujapata? Tumepata. Tunaunga mkono rais wetu ama hatumuungi? Tunaunga. Na twake na mono no ntonu wa monene wetu oria na rezire eza ko tuita njerene atwakera thoko etho ngiozo toretaka inya twena are antarene togateka tio tokona nkoro cia togaitenderete. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagutuma.